Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün Mayıs'nın 16'sı Çarşamba günü. Keçken kun devamında Birleşken Güçlerinin ameliyatı geçirilgen zonasında cenkeverler tarafından açılgan atış neticesinde bir Ukrayna harbiyi helak oldu, ikisi ise yaralangan. Bunu UA TV telekanalına Birleşken Güçlerinin matbuat merkezinin temsilcisi Alexander Petruk bildirdi. Onun sözlerine göre Rusya işgalci orduları 45 kere ateş toxtatuv rejimini bozgan edi. Onlardan 17 kere ağır silahlandırı kullanıldı. Şu cümleden halkara humanitar akının kaidelerine riayet etmeyip Gorlivka yanındaki Novgorodski kasabasına mina toplarında ateş açtılar. Marinka rayonunda düşmanın cebi arkasına geçirilgen reyden son Ukrayna harbileri cenkeverlerinin 3 mina topunu elge geçirdi. Bunu Birleşken Güçlerinin matbuat merkezi bildiriyor. Reyd sonki haftaları işgalcilerinin yasaklangan silahdan ateş açkını sebebinden yapıldı. Mina topları Minsk anlaşmalarında belgelengen silahını keri Çekov rayonuna getirilip, andan nusxalarının ekspertizası geçirilecek. Rusiyada terrorizmde qabatlanıp 20 yıllık hapis cezasını algan Ukrayna kinorejissörü Oleg Sentsov muddetsiz açılığını ilan etti. Bunu advokatı Dmitry Linze bildiriyor. Yekene talabı Rusiyada bütün Ukrayna siyasi mahbuslarını azat etmek. Sentsov advokatına aytqаны ki bu 2 ay devamında ona yollanılgan şeylerden vazgeçip narazılığına hazırlık görüyordu. Geçenleri ise koloniya reberanın adına açılıq hakkında arizanı yazdı. Sentsov'nu Rusya mahsus hizmetleri 2014 senesi Mayıs ayında işgal etilgen Kırım'da tutup algan edi. O dersin terör eylemlerini hazırlaganında şeklenilgen edi. 2015 senesi Avgust ayında Rostov mahkemesi Ukrayna 20 yıllık hapis cezasına mahkum etti. Şimdi ise o Tümen vilayeti Belый Medved koloniyasında yata. Halkara hukuk koruyucu teşkilatları onu siyasi mahbus olarak tanıyor. Ukrayna insan hakları boyunca Avrupa Mahkemesi'ne Rusya'ya karşı davasını yolladı. Я был у Олега Сенцова буквально вчера, 15 мая. Tunvin Oleg Sentsovға барған едім, колонияға. Açılıqны ilan etkeni hakkında arizanı berdi. 64 siyasi mahbusның azat etilmesi için. Sağlığı şimdi iyidir. Açılıqqa 1,5 ay hazırlanaydı ve 14'ünden açılıqны başladı. Kizernaurt şunu da bildirdi ki, Birleşken Devletler Rusya tarafından işgal etilgen Kırım'a Kiriç Köprünün kuruculuğu ve kısmen açılışını takbih etti. Sebep bu Ukrayna hükümetinin müsaadesi olmadan yapıldı. Devlet Departamentinde kaydetilgen ki bu Kırım Ukrayna'dır. Köprünün kuruculuğu ise Kreml'nin ileride de halkara hukukunu bozacağını gösteriyor. Çetel ittifaqdaş ve şeriklerimizden laf etkenimizde onlar tabii ki kurban olup Rusya teşvikatının mihyasını anlay. Şunun için Ukrayna'nın bu sebepten olgan kasıvetini anlayımız. Birleşken Devletleri Ukrayna'nın Kreml tarafından faal alıp barılgan teşvikat sebebinden kasıvet etkenini anlay. RIA Novost agentliginin Kyiv muharririyetinde geçirilgen tintuvler Rusya'nın alıp bargan haber cenkenden imayedir. Buna ABD Devlet Departamentinin matbuat katibi Kizernaurt bildirdi. Bunun ile şunu da kaydetti ki matbuat vasıtaları temsilcilerinin tutup alınması ve tintuvler kanunga göre geçirilmeli. Amerika Birleşken Devletleri elçixanasının Kudus'a uçturulmasına karşı geçirilgen narazılıklarga Yunanistan da koşuldu. Atina'dan narazılar polis avtobuslarına çıkıp memleket elçixanası yanında İsrail bayrağını yaktı. Maskalarını takan bir 30 adam spetsnazga taş ataydı. Kanun koruyucular koz yaşlatıcı gazını kullandı. Bu gibi aksiyalar Türkiye, Argentina ve Filistin'de geçirildi. Bazar ertesi günü Kudüs'ta resmi surette Amerika Birleşken Devletleri'nin elçixanası açıldı. Elçixananı Tel Aviv'den avuşturma kararı hakkında Donald Trump
Трамп былтыр декабрь айында білдірген еді. БМТ Авропа Бірлігі ве дүнияның онларже лидері бұ қарарны тенқид еті. Олардың фикріне көре бұ қарар Израиль-Филистин зидиетіні арттырыр. Израиль, Филистин Кудусны ойз пайтақты оларақ таный. Украина кимиеті Донбасста ато зонасында әлі қолғанларының айлелеріне мескен сатын алынмасы үшін $11,5 миллион айырған. Мунасип қарар назерлер кабинеті отырышында алынды. Украина баш назері Володимир Гройсманын айтқаны кебі, бұл параға 327 квартираның сатын алынмасы планлаштырыла. Конкретно родина героя война. Қараман аскерінің айлесі бар. Пара алып, бұдың керек шейлеріні өзі сатын ала. Олардың еріне қарар етмеге керекмей. Хабаржылық схемалары чоқ ел сүрді. Насылдыр бір мемур бір ерде отырып, насыл құрдырыжыдан вейне ерде мескен алмаға керек олғаныны қарар етейді. Артық көйле олмайжақ. Кеченлері Киевді тұтып алынған РИА Новости Украина агентлігінің мудирі Кирилл Вышинский Херсонның вақтынжа кечендіров изоляторына кетірілді. Бұны ЮАТВ телеканалына Қырым Мұхтар Жемхуриеті прокуратурасының спикері Татьяна Тихончик білдірді. Қайды еткені кебі прокуратура сынырлав тедбірінің берілмесі қында шефаат аризасыны азарлай. Ми будемо просити Сынарлав тедбіріні сұрайжақмыз. 2 айлық абджазасыны махкеме отырышы да белгіленмеген. Ама тевқівтен сон оны махкемеге кетірмек үшін 60 саатымыз бар. Ве біз мұтлыға етіштірірміз. Кеченлері СБУ ве Қырым Мұхтар Жемхуриеті прокуратурасының хадимлері Россия сегодня агентлігінің филиаларында шу жүмледен РИА Новости агентлігінің офисіндеді қануни тынтувлер кечірді. Агентлікнің ребері Кирилл Вышинский девлет хайнлігінде тометні алып яқыланылған. СБУ малюматына көре матбуат структураларының ағыны Русия Украинаға қаршы мережден черчевесінде құланайды. Шу жемледен Қырымның ишғалені ақлаған ве Донбасста ишғалжа кеметке қол тұтқан мақалелер басылайды. Япқан іші үшін Вышинскийнің агентлігі РА Русиядан Сырбистентандан €10 евро алайды. Бұл параның ярысы ялан малюмат жайратуына масраф етіледі. Зенаат бірлігі. Ярышында 5 журналисты ішіне юксе қимет кесілді. Бұсене жюри 600 материалға қимет кесті. 5 намзетлікті 15 иш сайланылды. Ватандашлық мевамы или иш резонанс материалының ие тарзда берілмесі. Репортаж қиын мевзының ие тарзда берілмесі ве журналистика үміті. Ғалиплері матбуат васталарының кешіт сааларында чалыша. Телевидение, радио ве чешітне шырлерді. Ярыш әнді секізінжі кере кечірілі. Работа журналистов-расследователей неимоверная. Так қачы журналистлердің ішлері. Инанылмаз севейді язылған иктисаси ішлер. Журналистлер өз ішлерінде мемлекетінің тәқіқат органларына көре да чоқ шейіні тапқанда журналистлер мәселелеріні да терен көргенде ве журналистлер чизілеш жолларына көстіргенде девлет функциясына еріне кетіріп, о вақыт Зиманеве Украинада журналистиканың айры ролі ақында айтамыз. Ес вечеремізадында қарарнен $7 миллион Фарназы Блум уникаль бриллианты сатылды. Қиметлі таш 18-ші асырда Испания қыралы Филиппнің өз қадынына бағышлаған той идеясыдар. Бұндан соң бриллиант несіл-несілге беріледі. Испаниядан Франкистанға, Италия ве Австрияға. Чекісі 6 караттан зиядедір. Индистанның галконда очағында қазып чықарылған эльмаздан япылған. Яны сайбының ады белі дегіл. Екі себептен уникальдар. Біріншіден, көк түсінің хесас чешіті олған ренг вечекі 6 қаратан зеді ажайыптырығы елі бірлікті. Испания қыралы 5-ші Филиппке ақаға чыққан Италия шахзадысы Елизавета Фарнезеге идеяды. Құрметлі серджілер, бұда қықаға бұл сонки хаберіміз еді дадычы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олыңыз сағылғын қалыңыз көрішкенже.